Lesotho Tribune. Have you ever walked into a store? Try to buy something nice for yourself, only to find, wait, do I have enough cash? Don't worry, CPay has got you covered. Ask a friend, Nzame through CPay. First, request payment. Enter your friend's details. Confirm the details. Have them approve the request. Then, proceed to make the payment for your purchase using the merchant code provided. Confirm the payment. Now, you are well on your way to enjoying your purchase. At your convenience, you can deposit, send, and receive money using CPay while also taking care of your utility bills. CPay, seamless payments. Bohlokwa Merchants brings you technological cleaning solutions from the US and the UK. Victory electrostatic sprayers. Technology and disinfectants tried and tested in tackling norovirus, coronavirus, and other viral and bacterial pathogens in challenging environments. Kills coronavirus within 2 to 5 minutes of contact. Keeps surfaces and the environment clean and resistant to reinfection for 3 to 4 weeks. We also sell disinfectants. Our disinfectants are non-toxic, non-irritant, safe, chlorine-free, alcohol-free, and non-corrosive. Tested against a variety of pathogens including norovirus and MRSA. Persistent, prolonged, antimicrobial activity, and excellent material compatibility. To give our clients assurance, we carry out ATP testing to ensure that treatment is effective. We do a before and after, rapid method of detection of organic matter, measurement of adenosine triphosphate testing, ATP. Call us today to purchase our Victory sprayers and disinfectants for your company, schools, malls, hospitals, taxis, and trucks. For more information, call 22324660 and ask for a CDC. Have you ever walked into a store? Try to buy something nice for yourself, only to find, wait, do I have enough cash? Don't worry, CPay has got you covered. Ask a friend, Nzame through CPay. First, request payment. Enter your friend's details. Confirm the details. Have them approve the request. Then, proceed to make the payment for your purchase using the merchant code provided. Confirm the payment. Now, you are well on your way to enjoying your purchase. At your convenience, you can deposit, send, and receive money using CPay while also taking care of your utility bills. CPay, seamless payments.
Moye motle re a o dumedisa manteng a letsatsi la ka jeno re o dumedisa jwalo re le ba Lesotho Tribune mme jwalo ka mehla re o dumedisa e be le ha re kena lenaneo le monate le tsamayang ka hare ho marangrang le bitswang ka Marits'oaneng ka boka dikgomo hohle mo le teng he ba moshweshwe ha re ke re be mmoho re ke re phutlere le shwetla mmoho ba di be di etsa tse di le ngata mafelong ona a beke he moye motle mme bile wa tseba hore hangata mmata tjena re rata hore re ke re shebe tse nkileng sebaka ka hare ho mabatoa e ka setjana le diboka tse bileng teng tsa party tsa politiki letsatsing la ka jeno re na le moeti diphaposing tsa kgaso ke ntate Shelile ke ra diphatlalatso ofising ya RFP e leng letsholo la kgodiso ya moruo re na le yena kwano diphaposing tsa kgaso mme re na le yena hobane moye motle o tla hopola hore dinakong tsa ho feta ha RFP e sa tswa thakgolwa semmuso kapa sona semolao ka mane ka mantshonyane ka mane re ile ra bona hang ba Democratic Congress e leng DC ka moetapele wa bona monghadi Mathibela Mokgothu ba e ba ka moo ka mantshonyane jwalo ka ha ka nako eno diphathi tse ngata tsa dipolotiki di ne di lakatsa hore di ipone hona e ka ba ha ile mona letsholo lena le fihlile le hahara ka nqena le ka nqena phathing e molemo ya dipolotiki ebe ka mona ka ho DC le batweng la mantshonyane ba nkile ba siya bohashana bo bokae na empa he moye motle re ile ra bona ka nnete ho sile sa ba teng seboka ba ga utlwa dipuo ga ba ga nna ra fana ka tsona hona lenaneo lena le tshwanang ka jeno he la maobane re ile ra bona ha moetapele wa RFP yena ntate Ntsokwane Semmatekane ka mokgwa o tshwanang le yena a ka ra athe molamu ha o go boela sefateng banna re ke re mathele hona ka mane ka Qhoali lebatooeng lona leo mokgetho wa teng e leng yena ntate Mathibela Mokgothu mme ba le ba hona ka teng ba RFP maobane ba hlile ba lo sheba bona lebatooeng la motlatsi wa tona-kholo e ka ba maemo a re nka ditho tsa RFP ho fihlella ha jwale ha e sale thewa e re ke re ntate Shelile a ka o dumedise moye motle re ntse o tsela pele ntate Shelile kgotso le wena babui dumelang bana beso ka lebitso ke mokgethi Shelile ke nna ga diphatlalatso wa Thalabodifa ya le bantate ke le bile haholo ntate ntate Shelile taba ena ya RFP hore ebe lona hetse lebatoweng la motlatsi wa tona-kholo ntate Mathibela Mokgothu ebile e le moetapele wa DC ntate lebatoweng le o hlileng e leng yena ka kotlolo re lakatsa go pele re kena ho tsona re ke re utlwa hona tlhophiso ya hore be le qetelletse le hlile le ya lebatoweng le kang leo hobane re batla re lekanya hore hona tjena RFP e se le boemong ba hore kapo ke re DC ha e bua ka threat ya yona ha jwale dipolotiki tsa Lesotho e bua ka RFP mme le RFP ka mokgwa o tshwanang ha e bua ka motho a ka nnang a ba le dipalo e ba tshwanelang ho sheba ke DC ka mokgwa o tshwanang jwale ke ne ke re ntate ebe o ka ba lesedi la ona e ka ba ho ile wa tlhophetsa ba mo re le qetella le iphumana le tlameha ho ya Qhoali hobane ena ya ho ya Qhoali ha se diphathi tse ngata tse yang ho latela boemo ba Democratic Congress ka hara naha empa lona le ba pele ba hlile ba re ngathi a ko ke re hlaya ka Qhoali ke re bona o bua Mokgothu ntate ke a le bua ntate wa ka sena se o se buang se la sa bua ke mong wa diputsa letsatsi maobane hona mono no ha so bone ntho jwang o tlile go qala ho bona party e tjhakelang Qhoali ka boemo bono bo re boentseng empa he ke ne ke re mpetle ke mpe ke hlakise taba re le letsholo re mosebetsing o matla haholo wa ho wina mabato a kaofela mme re tla tjhakela ho kgonang wa tjhakela ke a utlwa go le nono go thukela ye mongwe wa baetapele ba party e ditulong
ho mpa ho etsahetse jwalo empa ho etsahetse jwalo ha hona moo re ka bang ra lebisana le motho ofe kapa ofe empa re le letsholo re itlhoka ho ipona re fihlile hohle ka hara ditlanta tsa naha ena Lesotho re bue le Basotho ba tsebe hore na seo re leng sona ke sa mofuta ofeng impile ya ba mohlomong ka mokgwa o no tla re ke ka sekgowa ke coincidence hore ntate e mong wa baetapele ka hara naha ka monana a le pusong o ifumana e le yena a sekotsometseng ebile ho thwe ke mokgetho wa re ne re sa ise ntwa ho mang kapa mang empa ho teng ke hore re isa molaetsa setjhabeng sa Basotho ka kakaretso setjhaba sa Qhoali ha se mokgelo re ya ho bona bohle kaofela re ntse re lokisa ka mantswe a mang wa tla hore ha le ya wa le re batla ho bona motho a bitswang Mokgothu na o lwang ka ka nnete ha re hloke ho mo bona re a mo tseba ntate Mokgothu ke moetapele wa naha ena ke moetapele wa lekgotla la DC le rona o jwang mo a emeng teng ho ha sona ho e leng taba ka nnete bua nnete Basotho hohle moo re fihlang teng ba re phallela hle ba tla ba le bangata haholo ho bona ha etse re amohelehile ha hona moo re ka ke ra ya ka bana ka mona ka gola tlhopiso ene ke batla ho utlwa haholo ka lesedi ke bona lebatowa lona ka bolona lona le la Qhoali ke lona le ileng la kenya kopo ke lona le ileng la kenya kopo hobane ke utlwile maobane ha ntse re hasa ditaba tsa hona ka mana re di hasa hona maobane hona le batho ba hlahang ba batho ba kang bo Mphara ba rane bo kae ba ntse ba rona ka nnete jwale ha ile mo ntse re le batho ba hantle ba moruo ba tlatsa hona ba tla fihla nene ke ne ke re utlwa hona ba Qhoali ke bona ba ileng ba etsa kopo ya hore RFP teng ka mona ka Qhoali ya phela re kopa le ke re tjhakele kapa ke komiti e kgolo ileng ya ditaba fela ha ehle e sebetsa ka mahlakore kaofela e sebetsa ka mahlakore kaofela mme e ne le tshebedisano mmoho le dikomiti tseno tsa sebaka se bono re ke re tjhakele sebaka se sa Qhoali ehle o bua nnete hore la ka hlokomela ho boholo ba di-party ha di bone bohlokwa ba lebatowa la Qhoali jwale re batla ho fetisa ho molaetsa Basotho hore ha gona lebatowa le seng bohlokwa ha re le RFP lona re tsebe hore tse mathata a bona ka sebetsa jwang re ya pele ha re tle ke batla ho pheta taba ena mono lebatoweng leo ho ke la DC bona re la RFP re dikgetho tsana tse tlang re di shebile ke tsona tse tla di re fa batho ba batjha ba tla ba baetapele mabatoweng ana a fapaneng mme ha ke keng ra ya teng mme eno Basotho ba hle ba ikwesise ba be ba e amohele hore e tla ba jwalo yes ke nnete ntate se ke ka ho tumme ka hore ke lebatowa le thata ke lebatowa la party e pushong hona jwale empa ke ntlempe ke re ho Basotho ha hona letho leo re ke keng ra le etsa ho fetisa molaetsa hona le mabato a mang monana ba ke tse ding tse kang bo Mount Mosi tlempe ke tse mohlala e ne le mabato a tudung ka hore a wala party e nngwe go re ne se re tlae no tlaetse o dumela hore mona ke ha bo ho bua mona jwale taba di fetohile haholo fela ha di sa tshwana le maoba ha di sa tshwana le maoba e le hobaneneng ditaba tsa dipolotiki ka mokgwa di leng ka teng re tlameha rona re le ba politiki re dule re ntse re sebeletsa setjhaba ntho re fumaneng hona mono Qhoali hobane ka dilemo tse malwanyana sebui se seng se la sa bua ka dilemo tse 12 gola 12 le half
ya dilemo kaofela ba ntse ba emelwa ka parlamenteng ke motho a le mong ya hlahang lekgotleng le leng le ka mantswe a mang ba na le time tse pedi ba ntse ba kgotsisa motho a tshwana ke ba tjhodwa okay mme no o la hla bontsha o na ipile le yena e bongwe wa batho ba kena ntlo le ntlo ba kopa ka menwana batho re ba kgethe motho enwana eo a ntseng a le pushong hona jwale empa ha hona letho leo ba le supang e le dintlafatso ka le motsela o tshwana mme a re ka nnete la bo sotho hlo dithata o se ba jaya ka fautse bona ba hlo dithata ka fo ha re bone ntho e ka yona okay ha ke re ka hona mo ntate ke gola mme ka taba tlhaloso ena hae o tla tabeng ya rona empa ko re ke re ka lebenkeleng fela bana ntate wa ka mo ye motlehle re dumella re rekise fela re khutle re rekise fela re khutle ke bona ba ba My name is Madia. I flew in from Johannesburg. I found the flight through a social media post, Facebook to be exact. How did you find the flight from Johannesburg to Marseille? Very short, but comfortable. Actually better than I expected for a small charter flight. Was there a reason why you hadn't chosen a competitor? I think for me it was mostly about convenience and effective communication between the airline over email and messaging. Have you ever walked into a store, tried to buy something nice for yourself, only to find, wait, do I have enough cash? Don't worry, CPay has got you covered. Ask a friend, Nzame, through CPay. First, request payment. Enter your friend's details. Confirm the details. Have them approve the request. Then, proceed to make the payment for your purchase using the merchant code provided. Confirm the payment. Now, you are well on your way to enjoying your purchase. At your convenience, you can deposit, send, and receive money using CPay while also taking care of your utility bills. CPay, seamless payments. Bohlokwa moye motle ke bona bana re boetse re khutlile he ba ga ke fela ke teng wa neso re teng re khutlile nda le hlile re ne re le mane mo ne re hlile re kena ho le batho ba la Qhoali ba le ntate ka kotlolo re ntate yolo ka ha o no le teng go le betse na fela re ke rutlwa bona ntle le re be re kule dipuo tse ntse re ke rutlwa bona wena ha o le sheba bona ile le batho ba le jwang hobane ha re shebile ba eta pele bana ba babedi motho mo mma bana la ba maikutlo hore go ke o shajwe mantshonyana go shajwe di project tse teng
tsena tsa temo ka kakaretso ho shebe mebila e entsweng ke ntate Matekane hore temo ena re bua ka temo e tla tsamaya tsa isibang ntate Matekane re bua ka mebila e entsweng ke yena le motho re bua ka dintlafatso tsena tsa dikolo le dikereke le meaho leng re bua ka ditsela re bua ka disepetlele re bua ka di-apollo light tsena tse teng mantshonyana le dintlafatso tse ding tse ba mohlomong re ka se ho di bala kaofela ho a kenella thaba jwale ha re kene ka Qhoali re shebe hore wena o ko hlalose rona ka Qhoali teng ka mahloa tadi papiso ya Qhoali le mantshonyane ke ha o bapisa bosiu le motshehare ke ha o bapisa bosiu le motshehare nkile ka feta mantshonyane mehleng ya kgale haholo santsane ke mo ho tsamaya ka tsela ya qabo le ka nako e sobeteng e ne e tshwana le Qhoali boemo bona jwale mme ke ka kgola se le motse tse bofete jwale ke ne ke sebetsa mmusong ke feta mantshonyane jwale ke batla ho bolella hore Qhoali e bonahala e salletse morao ka ntho tse ngata ke tsona ditsela mabone ona hle re a tlohelle hobaneneng e mong wa batho ba ile ba fihla ba bua ditaba tsa bona moo Pula bontsha ka hore pula ya ka motlakase o tla fihla ba kenyetswa dipalo itse se di kene ya ga ba santsane ba re ba keteka ba thabile ka nnete ka ba tlo tla ba fumana motlakase tsa futhuwa mme a se le ntwa tsa futhuwa ja ke tsena morao ne se lo fe empa ho teng ke hore setjhaba sa Qhoali se ntse se sena motlakase ha re bua lona ke malapa a senang motlakase ke malapa a mangata a lebatwa le nono a senang motlakase ha eba sona kaofela mo dulang ba hloka nako go hlopotuwe ya hohle bona ke molemo fela ehlile beng ba sebaka ka bona ba ga bana motlakase ehlile ntho engwe ke tsona ditsela ehlile tsona di le tse motho di boneng ke la ka tlaka ka polong ka ke kganne ke bona hantle hona ho etsahala jwang hore motho o fihlela ke tseng ke sebaka se hlokang ho fihle ka mokgwa wa tla o lokisitse koloi hantle yona e tla fihla nne ntse di fihla mantshonyana le mo ntse 30 tse fitileng o santsane ho sena letho mantshonyana mme ke batla ho bontsha hore ke sebaka se morao haholo empa ke bone sebaka se nang le leruo le tshabehang le tlamehang fela sona se sa Qhoali se seholo lekgulo le lengata ke bone diphoofolo tse fulang dipuleng tsa mono le matsarakeng a dithaba tse tsa mono ho na le dinoka ho na le masimo ntho tse no ka botsona ha di le jwalo di ka etsa hore sebaka seno sa Qhoali se iphedise be sebaka se ka tshwanang le sa mantshonyane tlile le jwalo hantle mme ntate Matekane ka boyena ba hae le motho ke ha fetola bophelo ba sebaka seno sa mantshonyane wa le mo mono ntate mo teng bolo ba rona re dipaki nkile ka ba le hlono la hore ke fihle hona lapeng a hae mo jwale ke mo botsa ke re fate tse ngata tse etsang tse le mo ntate re le mme dipere le diperekisi tjhele ntho tseno kaofela re ntse re sheba hona tse sebetsang hantle ke difeng mme ha re se re tsa bonalang di atleha mme ha re se re di fumane re tlo tla re di hlwaya jwale re tlo tla re di tlatsa hohle Lesotho mona tse ka tsa bonalang di atleha se sa mantshonyane re tsebe ho jwale re tlo tla re kopula di fruits ke mpe di jwalo re tse tla re qeteletse di kene mmarakeng mme tle ke bontsha hore dinyetse no tsa mofuta o jwalo tse tswang ka hara naha ka mona di butswa le pele ho sa South Africa ka beke tse pedi kaofela mme o no bolela hore tjhelete o e fumanang mmarakeng mane e tla hlebe hantlenyana ke ratsa diperekisi le ka tsa fela nako di fihla o tla ho bona ha yana tshwana ka ba re jaba se di tuwa ka e be le bekenyana tse tharonyana tse nono tseo jwale ba bang e tla ga ba kena e be le price ya theoha re le hlono la hore re le naha ka bophara
re ka kgona hore re kene ka hara mmaraka ono beke tse pedi le pele o tse ntse di bonang pele tse mentse di tswa hona South Africa. So ho no ho bolela hore ehlile dihwai tsa rona tsa diapole tsa diperekisi jwalo ba ka etsa tjhelete ehlile bonahalang e le hantle haholo nakong eo re ka qetelletseng re se re lemme ka mokgolwana. Mme Qhoali e ke ya ba mokgelo ntho tse kang tseno di ka etsahala ha bonolo. Kgomo tse ntse ke di bone mono di tlhokela fela hore go shejwe rona di ka fetolwa jwang ebe kgomo tsa lebese ebe kgomo tsa nama. Hoba ke ile ka hlokomelwa ka ntle re ntse re nka dikgomo tse mmatla rona tse tsa Sesotho re fihle re di sebedisa mono tsena tse re tla tle re go nyala ka tsona ha re na le difumo re kgona hore ne re nkele monyana re lahlele jwalo ho no hlokahala fela ko go be le batho ba ditsebi ba teng ba thuse setjhaba seno sa mono ba fumane dikgomo tsa nama tse nepahetseng haeba ba ikgethela ho ya tsa nama ba fumane tsa lebese ka mokgwa o jwalo. Mme ke batla ho jwetsa ke bone sebaka se nang le bona bo tshabehang se itlhokela matsoho se itlhokela matsoho fela gore ba ke ba ithute hore ho na le mokgwa e meng ya ho etsa dintho mme ho go hlokang fela ho bona gore ba vote RFP ke phetho jale ehlile ha le lesea ba le ka kakaretso le batho ba lena ke bolle ka lebatwa le bonalang le sa ntlafala ka letho di-500 ntse ba buang ka tsona ba reng ba ile ba di ntsha le motho a fotollang dipalo na ile ka ba la monyetla go le ke hle le utlwisise hantle taba e rona ho thwe ho ile ha etsahala ba la bantsha di-500 tsa fella kae ba ne ba di fa mang motho a nang ka dipalo ke mang o ne a di isa ho kae ntate ehlile ke ka le ntho e ntjha ne re fumana hona maobane re ntse re hloka tshala morao ya yona empa ho rona ho bohlokwa ke hore re fumane bothata ba ho motlakase ke bothata re tla kena kgabo nako yona ya rona e fihla hore kena kgabo re bona le setjhaba sa Qhoali ba fumana motlakase empa taba tsa ditjhelete tseno tse ntse di nsuwa setjhaba fela ba le ditshebeletso di sa fihle ke ntho tse tshwenyang haholo ke bothata bo boholo bo puso efe kapa efeng e ditulong e tla tlameha hore e rarolle taba eno mme bona hore setjhaba sa Qhoali se fuwa se ba loketseng. Boemo bo neng bo hlalosa ho thwe buile ba ba teng ka kerekeng na o ile a tla go bona ka pola bo utlwa bona ho thwe ka kerekeng mo ile ha etsa ba hobane ho ile ha etela kereke pele tate batekane ke mo Kriste ya tshwanang le nna tjena na tjhe bile wa mfeta ka nnete ke motho ya tlwaetseng ho ya kerekeng ho se mo lo ho mosota ha ya ntle ke mo Kriste o la fumana ho tla kgona ho a ye sebokeng a ba le kerekeng ka nako mme o la tjhakela kereke e ne le pela sebaka seno sa seboka moo re kopane teng hona tsatsing lona leno ke la ka hlalosetswa wa tjhe ka nako le motho o ntse o le tseleng ke wa tsa nna mongaka o tla fihla re fela yo o bathaka mono la pela kereke mona ke na ka kereke tshebeletso ya qala ka ke la ka hlalosetswa wa nnete se matla haholo ke kereke nyanyana e bila ka e bona ka mahlo ke bona la ho jana mme ba ile ba sebetsa haholo ka nnete ditho tseno tsa RFP tseno di le ka moo di tla tsa sia se senyana ka kereke ho no ba tlo ditulonyana ka kereke se mahulelo jwalo jwalo mme ka nnete ke la ka tlelela hore ba mo etse dipho ka fofo eno ka diatla tse e ne le bamba lwang mo kae nyane taba tsa o poleke tatelo ka shashana ka nnete ja ke re ntse di tsamaya marang tate ke bone tate ka bela ne o poleke ke ka nnete ho tswa poleke re se nne ga taba tsa tumelo fela ho la siwa 19,000 e lore kereke ke iphumana e le se seng ya se ntja eo moetapele wa RFP a etsang tseba hore ha ile kereke ha a e qala fatshe
e ne ntse le takatso re be hona Qhoali mono ke ga qalella mosebetsi wa ho haha sekolo ka folisa sekolo ha ke sa gopola ne le kaeta le pele re ba pushong hona jwale empa ka mogodi ntho di tla tsa makating e ke ba etsa re bona la tla hloka hore re hlwelle ditulo hore o di etsa ba ho hana kae ke manga hana hona le sekgoqetsane tate seo ke ile ka hlalosetsa hore ke taba ya botsamaisi ba sekolo seo re neng re hloka hore re se fethuso dipolotiki di bomadimabe tsa Lesotho beng ba sekolo ke bona ba hana beng ba sekolo ke bona ba hanang ka taelo hore hla boholong o ka secular ya bana le secular e tswileng ka nna ba ke secular tate fela hlola le taelo hlang boholong ho batho ba utlwisisang eka bana le tokelo ya ho tshwara setjhaba ha bohloko ka hostage mme ha hona le moo ba ka fumanang thuso teng ba ne ba ba emela fela ba bile le dilemo tse 12 kaofela ba sentse ba fuwe monyetla o etsa jwalo ebile setjhaba le sona sentse se ba emetse Basotho ke a ba hlompha ka nnete ke setjhaba se batlang se na le mamello e ngata haholo ka nako ena ho ntso le jwalo ba ntse ba mamelletse fela ke tia ke hlapanya hore taba tseno tsa sekolo seno tsona di tla fihla pheletsong jwang kapa jwang sena se ho thweng ko botlamea di tsamaye hantle ba tele methati e ba ile China ba ile ha ke re kene ke kene fanyana fela wa bontsha okay ha ke re kene dipuo tsena tse ileng tsa etswa ka nako ya ha so ntse le nako ya dipuisano hore na ebe ha ka tsona mohlomong tse o ileng wa di utlwa di hlaya ka batho ba Qhoali straight e le bona ba di hlahisang ke ne ditaba tsa dintlafatso tseno so di supile empa re ne re puo tseo e ba mohlomong o ka ihopola ba re ga utlwa go ya morena yo teng mohlomong le batho ba ntse ba hlahla morena wa sebaka seno no seo re neng re lo sona ka tlwaelo ha ke re ntate o tla bitswa a fase dintja ula kopua ga etse jwalo a fase dintja ha ka ba difasa ha ka ba difasa lebaka la hae ula re o bona ka hle se re hle re tlaetse ke hona mo ke hae mo mme ha o hloka le hore a fase dintja o na qala ho bona batho ba ka fihlang ba se ba fihla ba iqoe e ka ke lapeng mme e ne ona sa ibi ka moya mobe ona hle a bontsha hore le khanolotsi le bona re fase dia se bantja eke ke tsa letso ona hlolletse ha di ile ba di reng ha di le bona okay yona e ba wena okay ya di bone re le ba di reng ke rata ka mokgwa ke ya ba kwa hia e ba ka e le morena ka nnete ula etsa bua ela ntshwara ka mokgwa o se monate hoba marena o lebeletse hore ba tla ke ba leke hore ba ne ba bokotse ditaba ba sola sole hoba jwale o tshwantse re ke ba tla pelo a setjhaba ke seva e mong le mong re na le pina mane to mane e bitswang Tjhaba sa Moruo e bina ke ho siba bekina na hona le mo e reng rona re thula fela re tla ka matla ha re na le wena Mtsukwane re thula fela bo me o tla boletsa a mo rena la thula fela go la thula fela a bontsha mathata ao anang le ona ao setjhaba sa hae se tsamaileng ka tlasa ona dilemo tsena tsohle tseo e sale ba ikana ba re ba voutela party e itseng a ba fihla tabenyana eno no ya dipalo tse ileng tsa futhuka ke morena ne bua ke morena eno mo a bontsha ka mokgwa ba sa tshwarwang hantle ka teng a bontsha le taba tsa ditsela taba tsa dipetlele hona ba sebeletswa ka mokgwa jwalo ntho e nngwe eo a hlileng a la hlakisa ke hore yena ka nnete ile yena e le motho e hle o rapela hore
ke ntate Qhoali ka batho. Okay. Ke ne ke re ke matla morena ke na tsona mona. Nda. Okay. Ha ke motoloki ke wa bile ka mokgwa o ba. Nda. Mme hono hula ha nguta hore setjhaba sa Qhoali se batla se kgathetse Kapo se maqaqabetsing. se kgathetse ke batla ke tlole le tshebetso sa se kgathetse ke kenelle ba kgathetse ba maqaqabetsing ba kopa tharollo ya ditaba tsa bona mme ba bonahala ba tshepela RFP ho tla etsa mosebetsi o ba o hlokang. Ntate mme o tla tlana o etsuwa ho se mona ne ke kopane e nngwe ya rona ko ke kgolo setho se se sa komiti ke ha re ula le tshwantsho e bohloko ke moruti mo kae Nda. moruti na ula re yena mme le hleletse ba go le tshapo ya setjhaba ya ho qetela ha le ka ba la swetsa Basotho le tlabele le madi ho feta bo radipolitiki bana ba itseng sena se na ina le sona hona jwale ke yona ntho e mme ke la ka utlwa puo ya morena hantle Nda. itse jwale ho se mona hae mong wa ba heso a bua tabela ka dikopela le dipedi ka utlwa e bana e hlere kene ka rataba e tla ba hore tshepe ya o qetela le ba fusi re ba fuse le go ba madima go feta bohle ba fusi bohle jwale nahana ka to ke motho mongwe ya qala go thusetsa dipolitiki Nda. go tsentse ke ditine a hla se ndo tse hleng dila ka tla di rata ile e ka go di hle di tsona ba tsena na because ke e mongwe batho ba utlwisisa hore na ena na e tlameha go tswa ho lenya Nda. Ha re ke re kwenda twa ka hore na ntle le ka kerekeng ka moo ka mosobile ka 19 la dikete setjhabeng mola jwalo ka ha re bone ho bona hona le seo ba nehelaneng ka sona. Ntate ditaba tsa rona di ngata e hlile tsona le kana re ka le tshaba kaofela wena kwa o nyanyana ke a tseba e tlameha hore e nne re qale hula ba le dimpho tsa dikobo tsela tsa fuwa ke botso tlo maqakwana ho fuwe le batho ba bana le bokowa ba bang ke ba bone le batho ba sa boneng hantle mahlong che ba bang ke ba sitwang tsamaya jwalo mme hula fana ka dikobo tse mokhuthi tsena tse monate tse mabotho Nda. Dikobo tsa bona le taelo ile ya tswa ho tswa ho RFP ba kenelle ba bang ba ba sitwang go ba ka honyella hantle di tla di fihla lo ba fumane mokgwa ba ke ba se ba tanseng le ka nnete sona ke la ka bona le ntonyana e batlang e tswise batho molota ha ba se ba tloa mono ba tshwere se dikobonyana dikobonyana itsinyana le yona go ka ntse thida ba teng mo ke a bona ntate then di etsa le no ka fumana se karolo ya program ntate e se le ntse di tlhaela se le ntho ga tla go tlhaela bona ke mo ntse tsa ikotla pokotlo o lahlela e le ntho e tsalang mo hlemo no ke ntho tse o tla fumana di ntse di etsala mme ha ke be ka makala ho la nna etsala fela ka se ka etsala mo le tlhole nana ka le shiteng ho le jwalo ntate RFP se tswa mabapeng a mangata haholo ntate re ne re qala ho bona ha bana ba Qhoali le bona ba kgutlisa ba kgutlisetsa ho yena mara ntate ha eba motho a sa le ngantsa etsetsa Lesotho o etsetsa Basotho o etsa
ha o me gona ga go ke go feng nyana o bona ha o isa nka ga di ntate ne ke kgakile hona ho ka bona tene la ha mole tate se ga ke bone la ha mole e ka nna mane tate ka ne ka ba ta fole na e ka tla ka dumela ka nne tula ya moela ka thabo e kgolo ka nna a ba re tsa setšhaba ka nne o tla nka mariana a ntse a tshirutse go hanya o tla ka a gona se mo pote ka thoko sa mariana le senana mme ka nnete mongaka o ya moetse ka mokhuthu tabela ke na le bonnete ba gore se bile mantsinyana ya le ha o sheba ntate na o ka dumela le nna ka o ka dumela le nna ka pokana le nna gore ke le batho ba pele sa le RFP ba teng le fa mo eta pele letso ke be ka dumelana le wena iya ne ke le phamong a fuwa ha mole ke mo eta pele wa melwa ka mokgo monate haholo Basotho ba tseba ngwathela Basotho ba tseba ngwathelana ka nnete ke bona ke ntse ke hloletswe ntate Masegumana se ntho tse etsahalang tse masegumana batho ba masegumana ha ba na moya o no mme ke re ne le phamo ke mohalesu mme ke ha Qhoali mohalesu ka re sa fuse Qhoali e ka quti ya ha re ke re ka quti ha re ke re ka quti mme ke a dumela o le pele ke mpa ke re mabatwana a rona a ka thoko ho towa pele ka toropo tse kgolo ke bona le mabatwana le batho ba na le kutlwisiso ya hore ba ntse ba tlameha le bona ba ke ba kgutlise ba re ntate motho le yena ka utlwa monate wa ho etsetswa a nnete o kgotsofetse se ka be se ka yana ke motšhini o pepetwang fela nako fela ka nnete ngwana motho ena a ka utlwa gona ntho e na ntsa etsa e molatiwang ha e se ka ho yena ka nnete o na kgotsofetse ka mokgwa motho ke wa hlalosa ka nnete la ka mona ke ngaka o kgotsofetse pula le wa se no ka mantswe a hae jwale ntate ha ke re utlwe gore ha o le tse ha le qeta ho tjhakela batho ka le tjhaketse sa ka morero wa hore mogothu re bone le rona ke bana re teng ka nnete ha re na ke kopa ntate mogothu ke pitse le tsela tse ditshela ya monyana fela ntate mogothu le ba motsheditseng ha hona mo re le shebileng teng re le nkang le ke mpe ke be hantle bana se ke tla bua hampe le dira tsa RFP le bana ba Basotho bolo ka rona mme re mpa re batla fela hore re tlo tla re tsamaisa naha ena mme re tla e tsamaisa ka mokgo batlang go phahame haholo feta ka mokgo lentseng ra tseba na le sebetsi ba tsa re bona bona fela molaetsa moralo la le ona wa hore ha le ke tla utlwa le batho le tsebe hore re tloa re nkile ho re fitla go bolo ka se sa rona se itseng se leng hore re tla re iferela ho sona ha nako ene re tla e batla ba kana ba re file bona chance akere hona ntse ba ga le hore jalo ka go utlwile yena moetapele ntate Matekane a ntse a bua haholo ka taba hore yang IEC check-a mabitso a rona e tsang hore ha le sa etse jwalo le teng re ntse re tlo ba le mathata jwale ke ne ke re na meralo ya ditaba tseo tse bana ba di bua ho na le mo le kgonang hore le dinke le lahlele kae le rashe ga emela fela hore nako ya rona e otle kapa ha le qeta ho bua dipuo mohlomong le ka ba bang le ba siya ntse ba le jwalo fela kapa le etse mokgwa o bona hona go tloha moo ya pele re tshwarana ka matsoho jwang le batho wa le ge le ba hakile ka moo e le beng ba le batho wa ya pele le hore na tjheka gola ya tjheke ko tleng ke la ka ba re ke ra ba letsholo la diphethahatso re mamela fela re na le sesiu ntate mo ntse re fela la shela ditaba tsena pele re ya Qhoali re fihla mo no re le sentse re la kenya batho tse Qhoali ila ba nako le kgutshwanyana ba bangile ba ntse ba e hlahloba ba kena ntlo le motho ba bua le setjhaba sa Qhoali ho utlwa ditaba mme ditaba tse no ha di tse di nkuwa di a finyella man office ho na le tse ding tse ba sa di buang no tseo re sentse ba na le tsona tsona tse kang tsa bo di-clinic hore ka re sebetsa hangwe fela ka mora nako e telele ke mpa ke lebetse bona ho tswe ke kgwedi
ka for ke beke fela clinic eno ha se clinic e sebeletsang setjhaba tsatsi le leng ke etsa mohlala ha se ntho e hlahileng ka nako eno ha o ntso buisana mo so re na le sesing ntate wa ka seo re tshelang ditaba tseno ka hara tsona boholo ba mathata a dibaka tse kang Qhoali a tshwana phamong ke skontse le ntho e tshwanang bakeng tse ding mo Puthini mane ntse le ntho e tshwanang mo Semena ntse le ntho e tshwanang so ha ela ntle re tlo tla nka phafa ile mo fumana ho soga go mathata a mangata bogolo ba ona ke magogo ke ditsela ke dikolo ke ditaba tsa thuto go bogolo jale go na le ba bang ba ile ba makatsa bona ba ka nnete bona ha ba hloke le gore nna re bue ka tsela ba kopane tlakasa okay ba ba mo mashai bogolo selo sa teng le taba ya se batla se ikgethile ya reception ya taba tsena tsa marangrang bo cell phone o tsamaya go lla tabeng kwana na o fumana signal ke a utlwa ne ke le siko ntse ba le matlakabetseng a mothata ba ne se ke ma report ya teng fela okay di tshwanetse tse neng tse di bua mo ntate di etsa di bua pele moeta pele a bua ba ntse ba itlhalosa mohlomong le committee e teng ha jwale ya RFP ka ga ba tlo ka RFP e fihla na le ntsha na ha ga bo ba le se le tlo tla sebetsa le bona ka go batho ba la Qhoali go na le ba ntse le ba mogelo wa batho ba ka potse le batho ba ditsela megeng ha ile ba hae na go ile ke la ka ga batho ha le ba utlwe mohlomong ba confess nna ntse ke le ka mona empa taba ke tsena ka ka lebaka la maemo ana ke se ke hleke late taba ya bona ba hlakae ka ga committee re ne re fane ka bona batho ba ka ba hlakile sebaka seno sa Qhoali ha ka ba mo khilo ka nnete ke ditho tse hlahang diparty tse fapaneng ka ga di-committee ka moo ke a utlwa gore ra tseba go thwe ke sebaka seo go thwe ke sa party empa o ntso tla fumana gore le ha o le jwalo go tla nno be le motlako mme ona o teng ka ga di-committee ka moo o batlang o nepahetse a ditho tse ding tsa party e nngwe ntse di iponahatsa ka nnete go iponahatsa bona go le hlotile masiba o hlotha masiba ke tsena o bolelang fela ke bone ntho e tjena ke hlalose kae mphakimane ne a feta ona le khonanyana mo ke a bona wa kopana wa monate je ka ema bona re ka dijo batho ba mo ba shiba iterekile ba feletsang ba pere patlo tse go dikobo no so bata se bua ka nnete ba etsa ntwene ya rona go dira ha ya wa engwa ka nnete go kopana ya re tlile mo no sentse go modisa ba ba ona mo tse ba peretse go tseno ha ile ntwe eo ba go hlakile go ba sotho ba tlameha go tsamayela le dinako ba tsebe gore politiki ha o sa tsamaya le dinako o tla dula 12.5 years le go feta o ntse o tsamaya tseleng ya gravel o ntse o sa keletse motlakase o ntse o sokola hobane ning jwale go a tsebahala gore mona na re tla ra qabelela fela na me manto ke tla fitla ke re hela dumelang ebe wa di entswa ka mara mono ke morang eo ke hlahlabeng mane ke a concert e chaile fela jwale ha ditho se di thata moimane a sa le teng mona tlameha wa ngakeng o tla ba hloka le tseleng go sena tsela jalo sena le moaka ya ngaufinyana ile bophelo bo re ikgethelang bona ka go jwale ebe ha re fetole batho bana ba re tsamaisang go tlameha go botjela politiki mme ke tholatsa ditho tse nngwe tsa heso tse ntjha tse tshetseng mawane bosigo ba bile ba ntse a pere patlo tse tsa bona gore ka nnete ba entse ntho e nepahetseng ke tla lebella gore ka moso ha re sa etse se nepahetseng go tsamaisa naha ena nna ebile ke tla e mongwe pele a tla ke re hlolehile ba heso ntho enana ha se ntho e tla loka ena
ha chaile ha chaile re se ke ra nka di-party jalo ka eka ke diboko ha se diboko ke mohla bona polasi ya mame ke tla tshwantse ke le yena empa nkebe ka shwa ke le RFP o bane neng ke ka mabaka mme ha ke iphumana thuta ho etsa jwalo mosebetsi wa ka lenyalo la ka le RFP tla fella mme setho se se le se seng sa party ba se ke ba dula di-party hobane le ho ke ya tatamolo ya nkgono ka nnete o se kgolo mme ke lebile ba le ba setseng maobane ha ba tswa di sila tse kgohlophuwa tse ntate re lebile haholo moye motle re fihla pheletsong re ya mahona mona kgutlofelwa maya ke maboya o sa ntse le letsatsi la rona re o mema hape o sane o nne o re atamele re bile re sentse go leboa ka nako le sebaka le motsotso wa hao ka jeno hore ebe o utlwile tsena tse hlahang ka lebatooeng la Qhoali ka ga diphatlalatso ka ho RFP ntate Shelile moye motle hai phaphatwe. My name is Madia. I flew in from Johannesburg. I found the flight through a social media post, Facebook to be exact. How did you find the flight from Johannesburg to Marseille? Very short, but comfortable. Actually better than I expected for a small charter flight. Was there a reason why you hadn't chosen a competitor? I think for me it was mostly about convenience and effective communication between the airline over email and messaging.